nabi cyane, za Fizi bimeze nabi, abarundi baje kandi baje ari benshi cyane, gusa ikiriho cyo barimo baraza batambaye n'impuzankano zabo ahubwo bakambara igisirikare cya Fardc bageze n'uhari. Nibyo mu Gicuku kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya 24/2026 ifizi abarundi benshi bamaze kuhagera. Mikarati mucyo hagati baratanga ubuhamya bw'ibiri kuba, bakagaragaza ihungabana rikomeye ry'umutekano ndetse n'ubuzima muri ibi bice. Ni mu gihe kandi abakurikiranira hafi biri kugenda biba baragaragaza kandi bakavuga uburyo ki ibintu bizabaye bibi cyane. Jean Jacques Perusi yasabye ubumwe n'imibanire myiza nyuma yoho ageze muri Uvira, ariko agaragaza yishongora nk'aho ari umusirikare kabuhariwe ugiye kugarukana ubugenzuzi bw'inzego za leta muri Uvira, ndetse akanagaragaza ko bagomba kwerekeza mu bindi bice bitandukanye. Mu magambo yakomeye kuri ubu ku mbuga ngurukana bumenya akomeje kugenda agarukwaho, namwe mwakomeje kugenda bica bigacika ku mbuga nkoranyambaga, ati hari benshi biciwe hano, abandi bari mu nkambi z'impunzi, ariko umukuru w'igihugu yambwiye uti genda ubwira abaturage ko vuba aha tuzarwana. Nyuma ya Uvira ni Kamanyora, nyuma ya Kamanyora tuzafata Bukavu, Goma, Bunagana n'ahandi hatandukanye. Ariko intare za Sarambwe zo ziti muze professeur ibyo avuga rwose ntabwo abizi, najye kwiyigishiriza za modire za teori muri kaminuza, iby'urugamba bireke, kuko ibyo atangaza n'ibyo avuga n'ibyo umuntu w'umunyapolitike biraho kandi bidashobora kuba byatanga umusaruro. Azira ni siyasa, ni ukwizeza abaturage umutekano. Muribuka n'ubundi tujya kwinjira Uvira yari yavuze ko Uvira itazafatwa. Abiriya n'ibyo avuga, najye kwigishiriza za modiri babireke by'urugamba. Nibatangaza bamwe mugera akomeza agira ati ntimukangwe n'umutego w'umwanzi, gutera abanyamurenge, kwica abanyamurenge no kubatoteza, ibyo ni umukino w'umwanzi. Abandandi, Abavira, Abaruba, Abanyamurenge, Abashi, Abanyaru, twese turabana baturuka ku Mana imwe no kuri papa umwe, Papa Kisekedi Chirombo. Nuko abivuga akagaragaza ko ibyo bapfa bidakwiye. Gusa iyo ni imvugo nziza, ndetse binabaye bishyizwe mu ngiro bizaba ari byiza, twabona ubuzima bukomeza. Abanyamurenge bahungiye mu bihugu bitandukanye bakagaruka iwabo, bakajya mu isoko bakayirirema, bagacuruza, bakorora, bagakora ibikorwa byabo neza. Ariko si uko bimeze, bimeshanje muri iki Gicuku. Byifashe gute mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Umutekano ukomeje kuba muke cyane muri iri joro ryo kuwa gatandatu ku igenekerezo rya 24/0/2026, nyuma y'imirwano ikaze yabaye kuwa gatanu ku itariki ya 23/0/2025 mu duce dutandukanye twa teritwari ya Fizi, nkuko bizemezwa kandi bivugwa n'inzego za gisivili zo muri aka gace. Imirwano ikaze yabereye mu mudugudu witwa Nturange no kugeza muherereye muri segiteri Mutambara na Rurenge, ihuza abarwanyi batwirwaneho bafatanyije na AFC ku ruhande rumwe ndetse n'ingabo za leta Fardc ku rundi ruhande, zari zifashijwe n'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazarendo. Mu Gicuku cyo kuri umunsi wa gatandatu abaturage bo muri bice bagaragaje impungenge n'ubwoba bukomeye, aho bamwe bavuga ko bumva amasasu n'ibiturika bikomeza byumvikana mu ntera zitandukanye, nubwo imirwano itakiri ku rwego rwo hejuru nk'uko byari bimeze ku munsi w'ejo. Abenshi mu baturage baravuga ko baraye bataryamye, abandi bari gungira mu mashyamba mu bice bitandukanye, nayo imirwano yabereye baratinya ko imirwano ishobora kongera kubura mu buryo butunguranye. Muri icyo gihe kandi Uvira amakuru ava mu baturage n'abahagarariye societe civile aragaragaza ko MONUSCO ifatanyije
n'ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Perezida Tshisekedi batangiye gukwirakwiza amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare mu mujyi rwagati Uvira no mu nkengero zaho. Ibiro bikaba bibaye nyuma y'uko AFC yari yavuye muri uyu mujyi mu buryo bw'amahoro, ibintu byari byatanze icyizere gito cy'uko umutekano ushobora kongera gusubira ku murongo. Icyakora itangwa ry'amasasu hagati y'abaturage ryakajije impungenge, bamwe bibaza niba ridashobora gutuma intwaro zongera kuba zagaragara muri ibi bice. Sosiyete sivile zo muri Fizi na Uvira zasabye impande zihanganye kubahiriza uburenganzira bw'abasivili no kurinda ibikorwa byose bishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Basabye kandi ko MONUSCO n'inzego za leta bakitwararika cyane cyane mu bimenyetso bifatwa cyane cyane mu bihe by'ijoro ndetse n'ubwoba bukomeje kugenda bugaragara muri iki gicuku cyo kuwa gatandatu. Rero nta tangazo cyangwa se ubutumwa buratangwa n'inzego za leta, ariko ibintu bimeshanje nk'uko Roko Informa akomeza bitubwira. Urumva nyine yari operasiyo bita 9/9. Yego. Yambushi rero n'ubundi bashakaga guca muri President Ruziza no bambutse bakoresheje ubwato buto. Yego. Aho n'ubundi barafite ikoranabuhanga ridasanzwe, aho bakoreshaga ibyombo bidasanzwe ku rwego rwo hejuru. Yego. Ibi byose byabaye mu rukerera, ariko n'ubundi biragaragara ko imirwano yo gukomeza kuburizamo uku kwinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baciye hano kuri uru ruzi rwa Ruzizi. Yego. Bitigeze bibarahira, ndetse ubona ko uwo bita General Byamungu ndetse na Makenga bari mu maoperasiyo akomeye muri ibi bice bikomeye, aho bakomeje kugenda bakora ibyo bita camouflage. Yego, camouflage. Yego. Ubwo rero urabona ko n'ubundi bikomeje kugenda bigorana bitera abatari bakeya ko 23 yaba ari uburyo bwo gukora comeback kugira ngo bikusanye ndetse banategereze abasirikare bagiye gupasinga bageze mu bihumbi 5 bagiye gusoza ikosi. Ubona yuko aba basirikare bategerejwe ndetse bategerejwe nyeje amatsiko n'ihuriro rya AFC ryagiye rigaragara ko abasirikare ni bakeya muri ibi bice bigiye bitandukanye. Yego. Ubona yuko 23 ushobora kuba ari umutego yateze igisirikare cy'ihuriro rya Fardc ndetse na Fdnb, ndetse bakaboshyushya bakabakurura wenda ku kibazo kimwe. 23 gasa nkaho yagaragaje urwego rwa diplomasi ndetse ikagaragaza kumvira imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bitandukanye, ariko nabo ku bwenge bafite akaba ari n'uburyo bwiza bwo kwisubiranya ndetse no kwikusanya kugira ngo barebe buryo ki bategereza mu basirikare bategereje ko bapasinga kugira ngo bahite babongeraho. Nakubwira ko amagingo aya nakubwira ko hari uduce tumwe na tumwe. Yego. bakomeje gushyiramo nyine gushyirayo abasirikare, ndetse ubona ko harimo gukorwa deployment ku ruhande rwa 23. Nakubwira nk'umusozi wa Ngomo. Yego. ndetse n'uwo bita Rubambo, ubona ko bamaze gukora deployment ikomeye cyane, ndetse ubona ko hari ikintu basa nk'aboteje. Magingo ya rero iyi operasiyo yabaye yahitanye abasirikare ba FDNB batari bakeya, aho baje n'ubundi baza muri ibi bice baciye kuri umugezi wa Ruzizi bashaka kwinjira muri ibi bice bindi bigiye bitandukanye. Ubona yuko n'ubundi bashaka bo bafite isoko yo kwirukana 23 ku bubi no ku bwiza, kuko bazi yuko 23 n'ubundi isa nkaho yahagaritse mu Rwanda ndetse isa nkaho yasubiye inyuma, nk'uko n'ubundi babitangaje. Urabona ko 23 yasubiye inyuma, ariko
mu buryo bwa diplomasi, ariko njyewe icyo mbasha kureba birasa nk'aho no mu buryo bwo gukora comeback kugira ngo babanze bikusanye banige uko gahunda imeze, ndetse banakure Fdnb ikomeje kwijandika mu mirwano hano muri Kivu, aho noneho byeruye ubundi deployment za Fdnb zajyaga zikorwa mu ibanga rikomeye, aho zajyaga zikorwa mu masaha y'ijoro, ukabona baciye wenda nka za Rumonge bakaca za Karemi bakajya mu byo kuzenguruka bafika Karemi baza wenda nko mu bice bya mu materitwari ya Fizi cyangwa mu bice bya Uvira ho gatoya cyangwa hejuru muri Mwenga, ariko nakubwira yuko ku munsi w'ejo baje izuba riva ku manywa y'ihangu ndetse baca ku mupaka wa Kavimbi. Ubona yuko muri make Fdnb isa nkaho yashize amanegu ndetse nta n'icyo bagikingira mu kwinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ku birebana na deployment ho biri gukorwa gute? Nta bandi basirikare bari kuzanwa bari ku mirongo y'imbere y'urugamba, ese ntabwo bahabwa akaruhuko? Izo bihagaze gute bwana Safari? Maginga ya icyo nakubwira ikiri gukorwa ni ukugenda bapanga banagabana uduce two gukomezamo imirwano, aho n'ubu nakureba aho bita Colonel Alexis Kawezi uno ni umujenerali n'ubundi wabaye batayo iri muri Sange y'Abarundi, aho yaje no gushwana bikomeye na Fardc bitewe n'uburakari Fardc ifite. Yego. Ndetse ubona yuko bakomeje kugenda babanyanyagiza mu duce tumwe na tumwe n'ubundi two muri teritwari ya Uvira. Yego. kugira ngo bakomeze ngo bacunge umutekano. Yego. Ariko icyo nakubwira cyo maginga ya nyuma y'abo basirikare n'ubundi baje n'abandi bari bohereza, ariko bidasubirwaho bakomeje kwitegura, kuko nakubwira yuko maginga ya Fdnb na Fardc bamaze kuvumbura ko amadubu n'intare nabo ubwabo bashaka kwigarura akarere kose ka Rugizi ndetse n'akarere ka Mitamba. Ubona ko bitari buborohere ku rwego rwo hejuru, ubona ko bakomeje gutegura ama operasiyo agiye akomeye kugira ngo bajye gukomeza kurwana kuri utu turere dufite icyo tuvuze mu mirwanire, ndetse dufite icyo tuvuze ku gihugu cy'u Burundi, cyane cyane ku basirikare ba Fdnb basa nk'aho ari intumwa z'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bitware neza, bakomeze bakakire ku mafaranga menshi cyane bahembwa kubera imirwano iri kubera muri Kivu. Hagati aho rero Moise Nyarugaba ati Uvira tuzayigarukamo neza cyangwa nabi. Ibirometero Moise Nyarugaba wahoze ari minisitiri w'ubukungu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umusenateri yatangaje ko nubwo bizatinda cyangwa se bikagorana, igihe kizagera ingabo za AVIS zikongera kugaruka muri Uvira. Ibi yabivuze kuwa kabiri ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere 2026 ubwo yari ari kumwe n'itsinda ry'abayobozi ba AVIS mu ruzinduko rwo gusura abaturage b'abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge bahunze Uvira bakisuganyiriza mu gace ka Kamanyora. Aba baturage babarirwa mu bihumbi bahisemo guhunga nyuma yuko AVIS kuingabo zayo mu mujyi wa Uvira mu mpera z'icyumweru gishize. Icyo ni icyemezo cyakurikiwe nuko Uvira, umujyi wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo, wongeye kugenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo Fardc zifatanyije n'imitwe yitwaje intwari ya Wazalendo ndetse na FDLR. Abanyamurenge bahoze batuye muri Uvira bavuga ko guhunga bizabaye ngombwa mu rwego rwo gukorana rwo kurokora ubuzima bwabo nyuma y'uko Wazalendo itangiye kubahiga, isenya amazu yabo, isahura imitungo yabo. Abaganiriye n'itangazamakuru bo bagaragaje ko mu buhungiro barimo kunyura mu buzima bukomeye burimo kuburaho kuba, ibiribwa, ibikoresho by'ibanze ndetse n'ubuvuzi. Mu butumwa bwo kubahumuriza Maître Nyarugabo yababajije ko nubwo inzira ishobora kuba ndende kandi kagorana, gusubira muri Uvira ari ikintu kidashidikanywaho. Yagize ati
uyu munsi kuba dushobora kuva mu minembwe tukagera ikiziba bizadusaba imbaraga nyinshi, byadutwaye amaraso n'ubuzima bw'abantu, ariko ubu birashoboka. Si kubw'imbabazi z'abanzi bacu na Uvira ntituzategereza kuyigarukamo ku mbabazi kuko ntazo bagira, ariko Uvira tuzahasubira. Yakomeje ashimangira icyizere cye agira ati Uvira tuzongera tuharamukanyirize, tuzongera tubasuhuze, amatorero n'amazu y'Imana byarasenywe tuzongera tuyasengeremo, tuyategeremo amaboko, umunsi nugera muzibuke aya magambo. Metere Nyarugabo rero yanenze amagambo yatanzwe na leta iyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, avuga ko yavuze ko abanyamurenge bamaze koherezwa mu kindi gihugu. Yavuze ko imvugo nk'iyo igaragaza ko leta ubwayo igira uruhare mu guhohotera no kumena amaraso y'abo baturage. Yongereho ko ivangura n'urugomo bikomeje kubibasira biri hafi kugera ku musozo, ashimangira ko urugendo rwo kubohora Uvira rukiri imbere. Yasoje agira ati uyu munsi mvuga amagambo make kuko yo mfite menshi nzayavugira muri Uvira ubwayo. Aha turi muri Kongo si Uvira, icy'ingenzi nuko tuzasubira Uvira byanga bikunda, ku neza cyangwa ku nabi. Sinzi iminsi bizatwara, ariko tuzasubirayo. Aya magambo ya Metre Moise Nyarugabo akomeje guteza impaka no gukurura amarangamutima ya benshi mu gihe Uvira ikomeje kuba ishingiro ry'amakimbirane akomeye n'umutekano nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ngayo nguko rero Bwana Safari ndagira ngo udufashe noneho utwereke utubarira inkuru igaragaza uburyo ki uyu mujyi bashobora kongera kuwusubiramo kandi bari bawuvuyemo. Biragenda gute, biri gutegurwa gute? mbere gato yuko wenda winjiza ku mirongo y'imbere ndetse n'uburyo ndi kubona uko gahunda zimeze, reka tubanze tuvuge ko ikamanyora abaturage n'ubundi bahungiye muri ibi bice bakomeje guhura n'isibaniro, kuko maginga ya ikamanyora inzu zirahenze ku rwego rwo hejuru, nubwo M23 ntabwo itagize aho yabazaniye ifu yo gucumba ndetse na bimwe mu bikoresho by'ibanze by'ibyo kurya, ariko nakubwira yuko inzu hano ikamanyora ihenze ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko abaturage basa nk'abasiraniwe, abenshi batari kubona uko babona aho baryama, kandi bitari gukunda ko bahabakira zino nzu n'ubundi zitwa ko ari izo mu ibuhungi. Ntabwo byabaho mu gihugu cyabo ko babubakira babaha inkambi kandi bari mu bice n'ubundi bituranye naho bagiye bameneshereza. Urumva ko nyine ikibazo gikomeje kuvuka hano ikamanyora. Tugende rero ku byo warumbajije, nakubwira yuko nyuma yaho n'ubundi M23 isa nkaho isubiyemo ikubahiriza amasezerano ndetse igakora n'ikosa abaturage bamwe babonye ko ari ikosa rikomeye cyane M23 yakoze ryo kuva mu mujyi wa Uvira, nkaho bari batangaje ko bazava muri uno mujyi wa Uvira habonetse ingabo zibogamiye ziza gucunga umutekano w'abaturage, bagasohokamo abo basirikare badafite bogamiye batari bageramo. Ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse akaba n'umutego M23 yateze ihuriro rya Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi kugira ngo bereke amahanga ko n'ubundi impamvu barwana koko ni banashimangire ko icyo barwanira ari ugutabara abaturage, bitewe n'uko abenshi mu mahanga, abenshi batakurikirana gahunda ndetse n'ibikomeza kubera muri ibi bice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Yego, batemera ko n'ubundi abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abo mu bwoko bw'abatutsi bageranijwe, aho ubona yuko bakomeje kugenda bateshwa agaciro. Benshi rero bibajije impamvu byabaye, bibaza impamvu M23 yasohotse, ariko njyewe uko mbireba mu ijisho ryanjye birasa nkaho bashakaga kwereka amahanga ko n'ubundi
ibyo bavugaga ari ukuri, ndetse byahise binagaragara ku munsi wa mbere aho basohotsemo ku wa gatandatu nijoro mu gitondo ku cyumweru. Amakuru yaracaracaye, abenshi nimba batarabashije kureba, ariko icyo nakubwanjye wari uri kuri tere, wabonye ko abaturage benshi usibye n'ako abaturage, abasirikare b'abazarendo n'iki bose bagiye mu byo gusahura, ndetse nakubwira ko hari n'inzu y'umusirikare ukomeye uwo bita generale Byamungu batatinye nawe kujya gusahura. ubona yuko ari agatego gakomeye cyane. Byasahurwaga nande? N'abazarendo ndetse n'abafatanyabikorwa wabo n'ubundi nibo bari muri icyo gikorwa. Aho Fardc yaje kubona ko ibyo bintu bitameze neza, ibaze kugira ngo bakore ikosa rigayitse ryo gufata bamwe mu baturage bakabashakira amamodoka bakabajyana mu kandi gace babakuye mu aho batuye. Urumva ko nabwo ari ukugaba ndetse no kugaragaza intege nkeya zo kubasha kurinda abaturage n'aho batuye. Urumva ni intsinzi ikomeye cyane ya M23, ndetse nuko M23 koko igirwana ko ari ukuri bitari iby'amanyanga nk'uko abenshi bavuga ko iyi ntambara ishobora kuba itari yo kurokora abaturage bari mu bice bigiye bitandukanye. Ndetse ibi binagaragaza intege nke za leta ya Kinshasa kumva ko abasirikare n'ubundi icyo M23 yasabaga atari cyoroshye ku rwego rwo hejuru, kuba wenda bari bunirengagize n'ibyo bapfa cyangwa n'amakimbirane bafitanye, bakarinda abaturage byibuze ukabona ko umujyi utuza, bamwe mu baturage ukabona ko batekanye. Byari kugaragara ko ihuriro rya Fardc rifite ubushobozi bukomeye cyane, kandi ko M23 ibyo ivuga bihabanye n'ibyo leta ya Kinshasa n'ubundi igenda itangaza ku rwego rwo hejuru. Magingo rero impamvu nshingiraho ikomeye cyane ko M23 iri bwinjire mu rugamba, urabona ko nyuma y'aho basohotse deployment kuri coalition urabona ko yiyongereye, ubona ko n'ubundi bakomeje kwavansa urugamba haba ku ihuriro rya leta ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa baba aba Fdnb ndetse na DDF. ubona ko bazamuke za Makobola aho bari bahanganye na M23, ndetse bagaca mu gihugu cy'u Burundi nabo bakinjirira mu Uvira kugira ngo baze ngo bihimure ku basirikare babo bahatakarije mu mirwano ikomeye yagiye ihuza n'ubundi aba bantu bari kurwana n'inyeshyamba za M23. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoya abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane abo dukurikiye bwa mbere. Ushonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.